Nasra nang ekonomi den bigi problema. Dat u allemaal sabi en we vieren alla fasi. Fadu konsofara tak na kondre kon een bigi crisis. We actions refi fu saide wa herstelplan de fanodu fu meki nasana economie kon tranga en gosontu baka. Fu datede, misa broko fin ju ala malana chimoni, taki ikan grabatori sang e wakti kondre sernang. Fu meka sernang economie kon gosontu, lanti o abi fu setentori, dat wan taki wa abif chawa balans kon baka tussen amonisa a kondre en mechi, contrari ala den paiman fa kondre. Lanti o abif tayembere. Dat wan taki, lanti no krakayu baka nanga subsidie fu stroom te montapu. Maar dat wan tak ook toe, dat son oso nosa abi no fo moni te montapu. Fu datede, gran lanti sa kraka den social swachiwang te montapu. Inna social vangnet, tina 3 per een spari bestroiti ankra, sang usamus huteki en samus husorgu takwe safa peng gomiti na libi makandra. Den bigisma furu de senior burgers lanti o lukudeng, desmananga wa beperking, gratis vervoer staat de ook toegeden team was koro babyvoeding, subsidie voor stroomrekeningen, koopkrachtversterking, die alle landimang ook toe belastingkorting. Differenti ministeria sa apwan finga fuka lontu na super tranga sociaal vangnet disi. If alle lespeki kondre mang potenskoru onder na sociaal vangnet disi, wie allemaal sa sorgu dat kondre sernang e kon bombaka. Kondre mang futru if wie allemaal potu edeka wang en u duso mus du, dan in elk geval if u lontu den bestroiti disi, sernang zeker e kon bombaka. Gidem chinfunu zeker in na konteng. Nolas bribi. Sranang sa making. Wo setting.